George Donnelly dobar deo svog života proveo radeći za velike farme, ali kada je konačno skupio dovoljno novca, kupio je sopstveni ranč u Arizoni. O'Donnell je sa svojom ženom i 6 dece vodio povučen i miran život. Međutim, tog 12. oktobra 1899. sve se promenilo. On je u sred noći ustao iz svog kreveta, otišao po sekeru i pobio celu svoju porodicu, a zatim presudio sebi. Stravična tragedija se pročula daleko po zemlji i dugo niko nije hteo da kupi ovo imanje. Ipak 1929. stariji bračni par je za male pare dobio ovu farmu. Međutim, njihova sreća nije dugo trajala. Naime, vrlo brzo nakon useljenja iz štale su se čuli užasni krici, a sva stoka i živina je umrla za samo mesec dana. Par je prodao farmu i pobegao glavom bez obzira, ne okrenuši se i ne misleći na gubitke. Imanje je opet dugo bilo napušteno da bi ga uprava grada konačno srušila, tokom 80-ih u nameri da tu izgradi pilanu. Radnici koji su radili na gradilištu misteriozno su oboljevali ili su se teško povređivali. Konačno, kada je pilana sagrađena, nakon nepune 2 nedelje izbio je strašan požar u kome je sve izgorelo. Bilo da su ovo samo legende koje su se prenosile sa kolena na koleno ili stvarne neobjašnjive misterije, svakako bude onu iskonsku jezu. Ipak, svejedno da li ste obožavalac Kinga ili verni skeptik, zaboravite da pogledate pod svoj krevet pre nego što noćas ugasite svetlo.